Sanibonani, igama lami ngu-MC Mluda wayo ke laphana iMluda TV. Ake ngithi nje mawuqala nqa wena ukusilalela okanye ukusibukela namhlanje, sacela ungabe usapholisa amaseko, uvele nje usubscribe kule channel bese ushare le video bese uyalike futhi. Kanti ke nje ke esithi sematheni ke namhlanje we YouTube channel ke laphana eyaziwa ngeDawud TV, laphana uDawud Phungula. Siyamazi ke ukuthi ufaka indaba laphana kwi-channel yakhe ikakhulukazi ezomaskandi kanye nezinye nje indaba esithi ziyatrenda ngaleso sikhathi. Useposte ukuthi laphana enkundleni yakhe nje yokuxhumana uFacebook useposte ukuthi hayi usevele wayidumela ngempela imoto laphana. Kanti ke umfo kaDawudi siyamhalalisela, sibonile uhambo lwakhe kulento yezemedia ukuthi nje usuhambe isikhathi eside. Kanti ke uDawud Phungula ufunde laphana eDUT, afundela zona ke laphana ezobuntatheli. Kanti ke akakaze nje wasebenza uziphilisa ngayo ke laphana imali ka-YouTube. Kanti ke nawe nje ungakwenza kwenzeke lapho ke ekhaya. Kanti ke uphinde waveza ukuthi laphana ukhethiwe ukuthi abe ngomunye wabasakazi laphana bayo ke laphana iVibe FM, laphana bedinga ke ukuvotelwa. Simfisela inhlanhla ke laphana umfo kaPhungula, sengathi konke kungahamba kahle. Igama lami ke ngu-MC Mluda, ngithi nje usale kahle.